The United States has also spoken out against religious persecution in the People's Republic of China, and we do so again today. China's oppression of Tibetan Buddhists goes back decades. 아메리카 치시 레공기 도고나베 게치 최대 라와 tarbeche 체도 렌소 땡 니버테 니장 숨그린라 초나베 니 타메 토라 아리 신시 쿠션 마이크 펜스 초키 베난기 최대 라왕기 네탄테 야나라 균전나바탕 벤체 rum부치 겐드 최기 니마초 젠디 체네 가송 체메도 교대로 니슈 섭시 코베 콜라 랭로 나송 Chinese authorities captured the legitimate Panchen Lama, then just a 6-year-old boy, and neither he nor his family have been heard from in the 24 years since. Zamli yudukhagi chede rawang ge nebab telen we ka gyana shungi dokjong tongyu ge chelu thang yulu de zen ka sung ga phe nang do chigdong ku ge kupchu ko nga lo ne sung long chuta ring la chede rawang ge ne dang kyob yu jing hakbar kwisi penchen rimbu chi chog ge yangsi ge de chog ge nima cho kongko da cheba jinsu zendi chene lo ni shu tsapshi song wa sung sing 아메리카 ngwene gyana nyam do songdong ge chömyo kandashi nang yang gyana nang ge chöde de zen changme gadu the nyam do yar lang yu yin ba kele nang song sondu ni tamar tadung 아메리카 chise chungji 마이크 폼피오 초키 gyana shungi ari nang do so shin be chöde rangwang ge chongdur chocher nyamshu nangken sur nöshu tang ganggo chebar gyönjö nang song. If you are here today and you're a country which has defied the Chinese pressure to come here, we salute you and we thank you. And if you have declined to attend for the same reason, we took note. Ten America chisi legonki koti nambe chedel sondu ti thola chocha nangkenki gegap shen ka ge shungzi minar gyana shungi nöshu tene gogen tetap cheshi yobater America chisi chungchi Mike Pompeo choki gyönjö na watanta Tende gyana shungi nöshu la matsi par thare sondu di thola pepshu nangken yongla leksu ngakchu tang guzi yeche songwa tang di thela thona yeche yang songyobre America chisi chungchi Mike Pompeo choki tadung gyana marsho shungzingi ngwene gyana mimangi tseso tang semkam yenche la tangzi cheshi yobar gyönjö na watang gyana shungi tangzi wo 최대 민을 도전 용케 용라 갑결 여바 nenchu nang yue che kya teju na yubare tarege chondu di thola gyana ki thapchu tang tukzu wo gombo zobe tugu tenzi tele rumbu chi choge tsamu nimul hamula ki pönang ge chöde rawa ge ne da kyobu yobatang konskem gun chu choge ngozina be pension rumbu chi ne tön ko lengsing resal lakpe komo ari potang kabyo nang sinzi Donald Trump chola pönang ge pömitsor gyabgyor go batang konskem gun chu cho pönang du chibgyun nang tupgyur gyabgyor nang ro shi shugyu kokop chungbatar kongi di tela nyongzo desho na beka nelu nyensen shuba nam potang kabyo tsikto na la khoyo ba kanang tone desho dinda nang do inchi da gurta inchi yapu yene mena danga baba chimbe chani da kantu du jiza ga san da chi shia ra so ina nga ma che baba chinda de chi le ba ina de ko zong da shuri sa so ari chisi le gongi dugon na be chöde rangwa tarbe chegi chedel henzo teng nibo ham tabar gi chondu di ri cheshu su kyuba ngonzi cheshi yoba deitsar chondu ni tamar zamni yutu khansa nel habe gegab dami gi chisi lönche sumchu samthang temi chede pyuri che gyata thang shenya chöde rangwa gi dojong wone tarbe chölo dami gi minache gyata mangbu dunzum chung yoba re America chisi legongi geji chöde rawangi chige kuzap Sam Brownback chogi chundu chungdomki sargo lenso tho Asia rawlungti kange pyoge de zengi tiwar kalena beka so this will be something we will raise. There's been great concern about this issue, about the treatment of Tibetan Buddhists, and being able to have their leaders freely operate, which they've not been allowed to do in China. Palen choti nangke noti doma latang sago bata shuwanju niki ari chisi lekong ke tsoka dune nyendu shuguye.